Okwirarikira kw'abatura n'abebembezi nokwijaho bwa nyuma ya George Katura mu kuhandikira district na town council ngo abantu barikiraho kuraba hamwe no kuzanira mu cyayi cyampara. Umubare zahandikire imwe neyiruka ngo itakera karatunga kurwo wishe kandi dijo barahaneyiruka ngo akaratunga kurwo mu bukama bwa toro. Yahandikire bihandiko byinji munonga. Ebimwe bikakanise ebindi bikugamba byinji omwanya ogu kuguryo. Umwanya wo gutugwatandika izoba gutandikire nyuma ahuireho bwire nangwa ko kuzo mu history no shaburu bwa nyuma y'imyaka 5 umwanya wo gunugayo ugaraka gurugayo aho imyaka 5 uguma gutyo kabata kahuraga kizano kintu bagamba cyakaturamo emyaka hati nkaga na 8 hati kujya kura ngo kizano kintu cyakaturamo ba atunzira hali aketa lafo ya mkorenda gana gana tane kizaniro na lafo kwe paparazzi hati kagaruka cyahinduka kitakuba kizaniro cyakaturamu itaka lini manya kima kizaniro kino kizaniro cyaiti kizaniro cya government muleke kutina n'abantu bagamba abo bantu benda kututwara batutware twetwa Shabana kama nyaryo mutura wakamutu minagira ngo nkitangaza kureba nkatura munayenda kwegarura icayi cyampara ngo kandi obwishe kabajya kuza kufurukira umwanya wo na wakacishangaho bakatembere kizaniro kino ko wenda tane ibi abajya kujya kufuruka nyamacuku akasanga kizaniro kino bava nation bakizanira yeje jyaho kabajya obyagiraho ekizaniro cyagumana bakizaniraho yito twagenze gukora twakisangaho emisango ya mataka yakatura mu nyingi hakereziya haifo moyo aho nyuma nyarubavu yatasa yenu yarwa yataha kanisa yajya tweka binge byatalibanize ebye byakuletera manyaloya ebi bikanka abantu kuzire tubacyatwanga Habatu muganda rutawuna Clark wa Ampara Town Council nagira ngo bwanyuma ya Ampara kutungo mu gishago kutunga sente za Usmed babire nebenda ngo icayi kibacombekemo akatare hamwe na park ngo rero icayi bacombeke mu mwanya gundi mu project nambemo inahandikire eriyo kuombekera abantu ba Ampara modern market akatare akomutino kana teka makatala ako bakateke mu lockups 10 mundu no bakuja kuombeka akatale akariha abantu abakaza baliyo mbabingwa abantu abanaku abantu emfakati baita hano batunge medara bakole business barolera abana babo babaherere akatale kano space ko kwere no to atekanizo no kuteka modern tax park bacha kuombeka mu tax park hati muliki kula maiso kugateka kazanura hano by the way mwikale mukimanyire akabapimire kurwa hari kugenda hanso mwasendegeye eri yona ryari takaje kwa baleta katala hano nka kampanga bakatekaho ebintu biri hano bakatama hagati entashya ya buri muntu wena nagobora niki sasa muno nyowe obhaba munzano hano rundi akabama abaziri bone rodi zirikora kukiraho ngo kuyidandikora abaturani beyongera betombwitoro muturo ndijo ry'umujweke rw'umubukama bwa toro manyirwe nkapaya sorobaya ubu bar kugira ngo nwariyo nakwatana sana katura mu kutwari icayi bitogwa bye hakini batinyenda kubagambe obukame ensonge ya kisaya yo tinyine kimanyire obwe turugambaho na George Katura mu kuraba rahasumuye nagira ngo enshonga ze cayi bazitegera izo mukote nkuru nyowe tulisangana mu koti muhaye koti mubendi ubudanye no musango get me summons amakuru agagasha kwa Philip Murangira.